na kurosugusu boika irianye amoneze engima ano ga okonyora amangana amaye ayabene kurwa abagusi Global Radio engata ya mwanyagetingerega amato tukumanye umwanchwa umuriria we TV ya AGR ndengenga mbiole andonsi asole igwa chabere chinsa nchyo kubaletera amangana maya asenchira yugikirano kuroinga kuna tekere SMS ito yoboralia litukeriga lya lero kone litangani tanyole magana yo asenchira yugwenge abarimu abanane b'ekisukuru kuragwa ekiara ase okomenta kibesa abana baraganirwe gwa kanekero kisukuru kiregurwe tuma kibesa gochese chi county kamuranje oparanya kubulia serikali enene na abalimi bekemelige cha kurubekana ase county ya Nyeri ayo amona yanda mange ni gongo kwaligania asenjera yo wikirano amalitane Dennis Zadok Mwaziri w'egisemi aiga Kenya Professor George Magoha obolire abalimu abanabe kisukuru aiga Kenya wotamenta kibesa abana baraganirwe gwa kanekero kisukuru kiregurwe aiga Kenya akagukwana nabalike magana litukeriga lya lero ni go Magoha atebanga mwana ndetayo orachi gosengo kurwase school ekero kibesa kiramugule awakana to levy extra fees to the children without, first of all, if it is something like a toilet has collapsed, which was not planned, and you have no money for it, you are supposed to call a parent-teachers association and seduce them to agree. They don't have to agree. It's like you want to marry someone, she tells you, no, when you are too black like Nago, I don't want you. Do you get the point? So any principal who is doing that, and I'm saying this with all respect, most of my teachers are alright. Like if there are some who are doing what the government. Omunyakirobo we epalaza ya bagavana na endoro mugavana we county ya Kakamega Wycliffe Oparanya oboliye serikali enene kwa iriria gutuma kibese guchese ki county liko korabero belyo ende ekagukwana ime ya Kakamega Oparanya ni gatebekero kisukuru kiretayali guchya kuyigurwa aiga Kenya liko kibesa kibere tuguturwa gutumwa guchese ki county elio ko ayiriria gukora emero byende na kubulia serikali enene gutuma ebintu biribira pime uroire bwa corona. Approved the third basis revenue sharing formula on 17 September 2020. We therefore urge the National Assembly to expedite approval of the formula and Senate to expedite the approval of CARA 2020 to enable disbursement of funds to counties. I reiterate to the public that county governments have not received a cent of this year's finances. Services and projects are negatively impacted, and the whole quarter, 4 months, has gone without any development being undertaken. All ECDs shall be open 1 month after the reopening of the primary and secondary schools to allow time to monitor the rate of infection and management of pandemic at the county level. Secondly, the county government shall undertake random testing of COVID-19 on ECD children before reopening. Omuraniri wekrugo kibubunge ase bunge ya Musambweni Charlotte Miriam otebirenga ebyama ebinge nigo bitabwati demokrasia aiga Kenya akagukwana lituko lya lero Miriam nigateba nigaguchikurwanire kiruge kyatabwati kyama kende yonsi na batebanga nale tayale uje kumirana na barwaniri bande asegeti na kubulia abakenya kuligiribya ekero bagochora abarai babo vitisho za intimidation sijui muachie huyu muachie yule. Mimi niko chini. Mimi nataka kusema hivi, niko tayari kupambana na wanaume, dynasties or no dynasties, kwa sababu hii mambo ya double standards naona inataka kuendelea sana, na wanawake nchi hii wako macho, vijana wako macho, na mimi nataka kuwahakikishia niko ngangari na niko kidete. Waje 1000, waje 1,000,000, sitingishiki. Na wale wengine wanasema nimeoshwa. Ile imeoshwa ni katiba yetu ya Kenya.
abarimi bekemeri yechae ase kaunti ya Nyeri litukolia lero nigo barobekana na kwemurungania igoro yogoteneri obobe bwe kiombe kiligeterere tabalimi bechae aiga Kenya KTDA bagukwana ekero barobekana abalimi abo nigo bateba KTDA nigo ekiombe kyo kaborete kumusiwa asogoteneri bogotenera abalimi bechae aiga Kenya chiga kichicho abalimi abo nigo babuli mu waziri obolimi aiga Kenya oyo okurukunga munya ayiririe boteneri gosama onchirelio gokorekana ase sekta y'obolimi elio abalimi bechae gokonywa kugendereria abo asabate bangati baisa negeti nenchira chibesa chiachete chepona siaso mwaka oyo abo ase baleteretwe chishilingi 23 asekera ekilo. Serikali ishukue majani yetu. Tunaona wale wanahesabu pesa zetu ni watu ambao hawajashuna chai, hawajui tabu ya chai. Sisi tumegojeka magonjwa ya heho. Majani yetu turudishie na mduka saa 10 Mwanjwa umurigeli bwe TV ya AGR ni matara ya kora ni gongo chia komwali baga Videlis Omingo Mochoge atoletere magana amange kurwa asibu bobi chigosoli na bagosolia kurwa si studio ito ya Kabere. Biamono oyo mitode ni zadoka asokongerania SMS yebirobe chigosori manye abaligeli TV ya AGR alegada SMS yebirobe chigosori amona basoria asamaleta Fidelis Omingo Mochoge chinga keba tuta nabaga baki ko imense ya Kenya baligeli tiosyo boko yebirobe chigosori imense ya Kenya goira yemo aseyemo weka artist chigosori cha English Premier League se EPL onyore litikolia Jumatatu timu ya Manchester City anigo yagete timu ya Wolves chigolsto aseyemo asekombe kyo English Premier League achikosote chikagire nchiri litukolia ankyo timu ya Brighton na nigertia amone timu ya Manchester United chinse sanesto chamubaso ase timu ya Crystal Palace razana amone timu ya Everton chinsa 11 cha marawa bonyore timu ya West Brom amone timu ya Chelsea anigo chira omana enseyemo nenusu chinsa cha Africa ya mocha boika chinga kichinda njiro mwa bagetutu Fidelis Omingo Mochoge mna botambe sesenigwa. Wikiragabo mwanchwa umurigirwe TV ya AGR ndengenga kwa tubwatiri asenjira yabene na negoteba ngambyono asingecho yogo tubwatia eyamo aseyamo injira twale gokoletera amagana amaya kurwaiga ase egetaseni ekeiga ya AGR tiganya sae abe amonaiwe kolende nigo kubasaba nyuma tarasoka kurwaiga ase studio epato nerensa erikiringa subscribe gusaba oyekune egotebing subscribed yani jirende igo kwabero mubwata YouTube soma member asorabe gokonyora amagana amaya kuna gwateka akira lituku kuiga SMS itu yoboralia ya AGR niko kubakaniria obotegelio buya no boligelio buya imiye TV yetu ya AGR asokonyora busemya bwekerango kigoro na magana amage ayego baletera magana amaya asilituke ligalia lero malitana nigo nkurugwa Dennis Zadok biamano ayunaro amaya atekire ntogendere kumanyia amange kurwa AGR Ekeumbu Yomogusi.